Kei te whakawhānui hia ake te ara tuku iarere ipurangi kia toro atu ai ia ki ngā rohe tua whenua o Aotearoa. Kua oti te kāwanatanga, Telecom me Vodafone he kirimana e hohoro ake ai te tainga atu o ngā iarere ki ngā rorohiko me ngā kawereo o te makiu ake. Engari tērā te maniore mo te pānga mai o tēnei ki te iwi Māori. He ara e tāia ai e te iwi Māori te hono atu ki te ao. Kia kau e tēnei kaupapa ki ngā marae, ki ngā kāinga Māori. Kia tū motuhake, kia whakamana ai tā tātou iwi kei roti i tēnei kaupapa. Ko whakatūhia e te minitatake Māori tētahi rōpū whiriwhiri i ngā pānga a te iwi Māori ki tēnei kaupapa. Kei te tuhi tēnei wā tonu ngā mahi mō te rōpū Māori. Kia taia e rātau ki te kōrero, ki te rōpū nui, e mahi ana tēnei mahi, engari kia taia e te Māori ki te whakatakoto ai, te uruati ki roti i te mahi, te whakatakoto o te broadband hooki. Tata ki te 300 miriona tāra kua tukuna atu e te kāwanatanga ki ēnei umanga waia nui, hei whakatū paurewa waia hou, me te whakanui ake i ngā kura e whai ana i ngā ara tuku iarere mo te ipurangi. We just make sure that that does not diminish the investment that Māori have made in 2 Degrees Mobile. So every Māori should be concerned to make sure the government is not at all putting at risk the Māori investment in 2 Degrees Mobile. Ko Anthony Royal, tētahi kei runga i te rōpū whiriwhiri Māori mo tēnei take, hei tāna me tūpato ki ngā mahi a ngā paki hinui nei. It's very important for Māori and for all of New Zealand that we continue to have a mechanism to keep an eye on what both Telecom and Vodafone are putting in place. Mō tēnei wā ka haere tonu ngā kōrero me te kāwanatanga, kia kaua ngā tūmanako Māori e noho ngoi kōrenua. Irena Smith, Te Karere.